Asinibingelele sinamukele sikuphi namhlanje sila eNkandla esigodini sakwaNcamalala. Uyabona nje lapha nanga umuzi omkhulu lapha waseNkandla President wayo lapha ke umkhonto wesizwe party simi nje iceleni kwawo lapha umuzi waseNkandla lapho size khona lapha ke ukuzobuka nje ukuvuselela kwesiko kwenziwa insizwe lapha yakwaMavundla yaziwa kakhulu ngencwadi ethi unyaka wesithembiso lapho khona ke izovuselela usiko ke mayelana ke nodaba ke lokuthi ke intombi eyiqoma kanjani kwaZulu mase uyiqomile intombi kwakumele wenziwe njani. Uzokhumbula ukuthi ke uMavundla ke uzokwenza ke lapho usiko lokuthi ke ahambise ke uSulukhesi ekuthiwa ke impahla ke zuke hanjiswa yisoko kubo kwantombazane ezikhomba ukuthi intombazane ke isiphumile ke ekubeni itshitshi isiyiqhekisa ke manje sikhombisa ukuthi sithathiwe nangendlela ke yokushintsha ke indlela egqoka ngayo ke ishintshwa ke iwona ke lo mcimbi obizwa ukuthi ke ukuthi ke umcimbi ke woSulukhesi ke ngicela uqinisekise ucindezela ke usubscribe button mhlala nathi ke nje wasothatha sikubeke ngokwenzakalayo khona la kule ndawo.